Kajing bom shung shngan ke jujia man la kapor hakikat tu kat ni teliki shnong ha East Giant Hill District ki badon ha kaput bat kari Bangladesh. Dang menta ubnai bat men haki kendiat benai ru kaladon kajing sya penyap dusmon kinong shong shnong jong katang. Bakun tup ya kawe kalong keme kabanaka shnong dona bat wei urang ba ubanaka shnong umkiang. Las ngau tu ru ba kajing wan rung kertep ki mender ki benari Bangladesh ke jurba ki bawan ru da ke kenhun. Kumban Paidin dang men haki kindiat benairu kaladon ke jing suba bagi khar Bangladesh ki beraka kenhun kilawan menrung tu syari India na ki jaka klau nakathan apa East Giant Hill District haga bagi nongrep ki banaka tega than kilasaki yakani. Habakren badu Additional Deputy Commissioner uba G. Wajri kumju ruban Superintendent of Police ka East Giant Hill District u Giri Persan kila ong banakaliang jong kibor district bat kibor pulet mentai kila shimkhia banwan ra ya jing song suk song shngan ha ka jaka khapun bat kilai kren ru bat kisipa yara khapun ki border security force bakin pen klain ya jinga para habaro ko ka khaput khnang bakanwan ra ya song suk song shngan jong ki pai ba bakanum don kanu ka jing sauting bat ngaus air habakile ki wan Shakibri bat kiling khajung ki badon hakitan kaput bat kari Bangladesh. So with regard to the incident that happened in Lumsoski village in the India-Bangladesh border on 6 January 2024, where one Indian national by the name of Chiangdar lost his life because of the alleged assault and attack by suspected Bangladeshi nationals. In this particular regard, East Giant Hills Police have registered a case and is investigating on this matter. However, to take preventive measures to ensure safety and security of the residents and people of East Giant Hills, especially in the border areas, we have already taken up the matter with BSF, that is the Border Security Force, and we have also officially written to them to intensify the patrolling in the border areas. At the same time, we have also taken up the matter with the police headquarters also, to take up necessary matters with the BSF headquarters also. In this regard, as far as the East Giant Hills Police is concerned, now we have directed the officers and personnel of Umkyan outpost to intensify the patrolling in the border areas so that the citizens feel secure within the East Giant Hills district, especially the ones who are staying in the border areas. We also assure that all possible security measures will be enhanced to ensure that people who are residing in the border areas can live peacefully, at the same time don't have to worry about any such incidences in the future. With regards to Jingjia, Bedang Shujia, Umkiang, Hagini Singi, Bedang Yosno, Ndruk Tarik, the key steps Kiba Nakaliang District Administration, Kiba District Administration is Jantia, Shim Golong, DC, Penlong meeting, but keyboard pulit bawa district but lapha ya keyboard pulit ringkat but keyboard pahara haki border bakin penjur susu ya kini ka security dan kita kacing songsingan yang ki pajba haki than kaput haki than border ke Bangladesh telah berharu ya ki board yang ke BSF bakin penlong ya ke flag meeting ringkat bat ki counterparts yang ki nanti na Bangladesh kata bat ki bor jong ke Bangladesh nanti kum ka border guard of Bangladesh bakin penlong ke flag meeting har bedi bat kini jingjia kini ki ingin aya keren bat ki bor jong ke police bat ke BSF ko district te ngila batharu ya ka bor police ringkat bat ke bor bedi pe ki BSF bakin penjur susu ya kenika patrolling ha wedai bat ki jing pahara ki khaput tam ya ki puan menmien te yo SP nakaliang ga district administration nila karpan nila batha ba un ya trailang bat ka bor BSF bat ban le ki kerja meeting selane ban klan ki bor pahara kaliang jungki border kaput tu kenang bagi berikin kinyo beng yang kata ka confidence building measures kenang bagian sungan kenek yang seki jingtre ki jongki seki lengkha ki jongki ha kitu jaka ki beri besar jongki ki badan haki kaput batka Bangladesh te nak yang district niale ru ban bana
lani ban keep in touch bat ka state government ki bor berepet ko state government nak por sport nang ba state government kanyo pat ban yakren bat ki bor ki badai naga sarkar kami naga government of India nang ba kin yakren bat ka ministry concern badai pet hakani namar ni sutu bakani ka jingja kamdei tang hakal level ki badai ka state lan international kala long ka trans border crime lan ka international level ki bor badai pet naga government of India kinia kitkia kata kinsim ya ka haka level ke bani keren batki bor ke bani nakawai patri ya marjan ri dungi ke Bangladesh ya kini ke iki steps ki bana yang district ansian ilasim kumna sini warji arji bro kante he arstin ma pehte ikha tekan di accident iki ma mana accident tet man kile point sai point ni man marchen de cepat man keli gitu kata penthor no penthor ke apa pui ra cha ka am kuai tham so man de pui tan pui ra sport ter ilas penthor ilat kuai rusit buat se naji mahami mahami ki yut ikat hani kata ta man pui ha ka ikat tu na siat sa jing mahami itu jerom hetet iklam pra-prakat menurut iklam agua dah hetet kedong di ni khamat san rungu di den ngam ni na te nyop hang temen em perdi tengah lah hetet bu si wai tu seloi darmi tu nak kulit no hetet mas den ong tu jong rumah pipi yup na mani yup tu po hetet ketik tu beli kata ulah drop he bro tu ingat pedi akat sebor cak tu bor non tu pedi oi beli teman poi hetet sendet tengah poi kan ni tu oh siap sa debek gitu no pedung sangat beli pun seloi mar pedung de mar pai sini cerita tengah kiau kle mandi mar khamat no kam ni na si wat arwat na di tengah dekat si ong kendang seloi la kendang de kara tu ong lai hetet thau pedung ole mar bu selah tengah la kut kelang no hetet ublai lang hangat man em tu kerja keluar kerja buat sendet jam hati teki kat jing tu yang kiwan ni dekar kibe ingat diluti kimut ingat diluti hern hampir ngar pet diluti na em tu keluar kerja buat slop hati di sengah man kap di merek ibe inga kita nong kesok kita nong ibe inga be sisan rumut iwait le wajib kan tengah tu cio mana poi cedrong tengah mi wit luti kit na situ yang benar udah lagi hati bahai luti tu no tapi dia wit luti tu ada puas ni sayung mana puhyung tak kena be kan te tengah tu puhyung dartip dia dah kemau klik no kan te mana kena ki tu lagi be be dar lagi kena ini bro yang